Alright guys, lubang seterusnya lubang 15 guys ya. Par 5 guys. Lubang ni lubang pemburuan beri guys. Lubang ni ada rumah janda tapi jauh sangat lah. Jauh sangat. Tak tahu boleh sampai tidak. Distance 542, dot to the left. Ini dia 18 guys. Rasanya ni lubang paling senang lah kalau ikut kan. So kita letakkan bola dulu di atas fairway. Sebelah kanan agak soggy sedikit. So dot to the left. Saya ambil center. Harap-harap bola draw. Kalau bola kita ke kanan masih boleh main, tapi distance jauh sikit lah. Come late. One good shot. Manis-manis satu. Pukul manis-manis satu dek. Pergi kan kau ke rumah janda tu. Ya, alright. One good shot. Cantik. Center. Alright. Alright. Alright guys, second shot saya. Distance jauh lagi, 240 macam tu. Saya guna 3 wood. Letak bola depan-depan green target dia. Kita tengok boleh tak kita pukul dengan baik. Bola di bawah daripada kaki guys. Awas, mungkin bola akan kembang ke kanan. Kita akan pukul dengan baik insyaAllah. Come on it. One good shot. Dapatkan solid contact. Clean shot guys. One good shot it. Manis-manis satu. Yes. Cantik. Dia pergi rumah janda yang terlepas tadi lah. Alright. Alright guys, menuju ke green guys. Menghadap ke rumah janda. Bola lebih kurang 40-50 meter ke pin. So kita kena chip pin di belakang nampak gaya. So kita terharap dapat landingkan bola di tengah green dan meleleh pergi pin guys. Kita cuba. Alright, pukulan ketiga saya chip ke center green. Saya harap dia akan meleleh sampai kiri sikit, dia mungkin akan turun ke kanan menggunakan 60 degree guys. Saya chip satu, kasih dia run dengan baik Come on, one good chip. Manis-manis satu. Come on. Ngam. Lah dia spin. Oh, dia berhenti lah. Alright. Alright guys, part 4 birdie. Saya ambil kiri uphill guys. Uphill saya ambil kiri dan saya rasa dia akan meleleh ke kanan. Kita tengok boleh tak ada rezeki birdie satu kali ni. Kita try kiri kanan uphill putt. Jangan reserve lap. Putt sepenuhnya dengan kehendak hati kau lip. Come on, one good putt. Kalau nak birdie, apa salahnya? Masuk je. Alright, one good putt lip. Tak cukup kiri lagi guys Pas sajalah. Cukuplah par saja. Come on. Right. Manis-manis game datangkan